Hello, Parlok Bro. Good evening. Namaskara, Bengaluru. Okay, kini di Jakarta ba? Itna tam jo ni ka Aquarium Paradise. Kidan ni ki tway, kidan ki shot, kidan ki santiyo na jirong na mo ki ba im tang ba. Kidai ki ba im kidai ki artificial. Kidai ka lang ba itna cubon, kidan ka tway hati haneng ki kidan tway ti haneng mo Aquarium Paradise 365 ito ako. But then get shot ke bahat nanti seru. Wow, this is so good. Ini pet di dohkha ke balik ke bah thok lan le bah thok lan yong. Motif di dohkha ini. Tambah kalong ke bah itna shibun. Okay, mantap dengan poin ini juga dengan dohkha ke besar han. Nam jutip bedan ki dohkha ke bukan kini re kecil besar kebala itna thar. Wow, the sound shisha. What a beautiful fish. Wow. Okay, kini kita ki blood red parrot. Oh. Wow. Te kini kita koi ke dohkha, kam tip ke dohkha yun break ke bahaya ba. Oh, di ke bahaya ke senat shisha. Ke jerong tu, beli tambah ke head, ke jerong ke senat tikna. Tambah ke susong cup ke jatuh pula. Hanya beli yang ini dohkha kiba yong kiba stem dulu hakaju kapor. Di. Kumki gini dohkha. Kita mesti ni kundi tahu dohkha bahaya. Bangapit nanti siang. Wow, dah head sisa. Oh ni. Aduh, itu dohkha mana? Aduh. Oh di, bukan hanya cantik immersive sehari. Ni pergi desain juga, pergi ke create juga. Wow. Ni ke desain juga create juga. Ni cerita pula. Kini berkam di tanah susu hani dohkha jingleit. Ini ayat kai pelun jadi ke Jakarta dan pet kini dohkha. Ni ke pun susah. Wow. Ni. Berkat ni bedan hang ni apa thairu kating yo ilo kap. Modur ma pila ng yo ban let ngam sa giduriyaw. Kano ka jingit na kabala. Ani ma batay syu. Tang ka bagi briw kiyo ban subu ner kana jingit na gidokha. Wow. Guys, we have reached the best spot of this Aquarium Paradise in Bangalore. I think this is one of the best spots. So let's have a look. Wow, this is so beautiful. I'm not sure how we managed to create this. Parlo kalong ko ba itnat siya ban pet kini kejeka. The boys Bangalore nga kwa ba pinwan ka na kejeka. Kinda ihun siya kamtam ri ki kinaret bi enjoy. Kirang ba ro ki enjoy. Lara pin pat jupoy kalang ba itan siya. Ngara di ke scene ring kong. Pese wow. Kalong ko ka kejeka. This is a waterfall. And there are small fishes down there. Wow, kita ki dohkha ret.
Wow, wow, wow. This is so good. So, so good. Wow, this is beautiful. Beautiful. Pwede sa siya drum. Ito di kasat. But kasat kita kiniki, oh, kini di artificial. Nabo kini di siya. Kini kasat kini di kibara MC siya di artificial. Yan kibara di siya. Tamba kalong date na sigun. Wow. Kasi kini ka tigay fue dan te jrong. Kadan fue ang tua po. But siya turus kumju. Wow, so beautiful. Man, this is really, really beautiful. Oh my god. Sampai di dohkha bukan teru, itu di dohkha. Oh, itu di jam mermaid bagi sedut dorang tu. Oh, wow. Nice. Only four in the wall. Only four pieces. In the wall. Out of those four, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ Okay, perlu in fact di dohkha berat perang tip di dohkha itu tambah dikit berat. Wow, ada rich siya. Tambah kano kucing itu. Black diamond. அது பண்ணுங்க அது கீழ பண்ணுங்க Wow, di dohkha ki tips you batai dohkha you bari yong ka rong yong with pair bari rong li ki pon. Wow, la batai shu kan not li shu ki dohkha ini ki bam pacho im. Snakehead, giant snakehead.
Wow, cái dohkha ấy cũng gini. Dohkha with the red honey. Honey. Dohkha berkelas siapa sih? Ah, dohkha belum kesim. Dohkha belum kesim. Wow. Kini bat dek dohkha besok nat banya mare pelun. Ki mare pelun. Wait, if you into ki mare pelun. Wow.